Ambot kung kaya na waray isi open kan hiton biplop initat bubuhaton niya na abrihan tala diha igbaw besan haloyo derita na abrihan dida okay na ito itaton ideya ni guys didi pagpakalayo ibutang ini dida itiyos to bet kalayo ngan sakto hilahing kalayo o sakto he ngan automatic na lito magawas kan pumaso na ihapila ma 100 o adi na maya magawas na magawas na ato na gumawas na ato na boss pa mahulog nga beratan niya kahoy ha oh okay daw ano mo pa turma diri kay pero kung kikinulkog mo narurubat it surat biplop dito sakop nagkakabibilin dito lata oh pagtiros na layton oh di ba wow oh di ba ang saya-saya